وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Жана адам баласына кыйынчылык келген учурда ал Раббисине жалынып дуа кылып алат. Кийин ага Аллах өзүнүн тарафынан нематтарын бергенден кийин алдыңғы жалынып дуа кылгандардын баарын унутат жана Аллага ширк кылат. Алланын жолунан адамдарды азгырыш үчүн айткын кафырлык ишиңер менен бир аз бул дүйнөдө жыргап калгыла. Себеби албетте силер дозок ээлерисиңер. Жана түнү менен туруп сажда кылып, тик туруп сажда кылган адам менен кафир эч качан бирдей эмес. Жана ахиреттен корккон, Алланын рахматынан үмүт кылган адам менен кафир эч качан бирдей боло албайт. Айткын эмне билимдүүлөр менен билимсиздер бирдейби деп. Жок, бирдей эмес. Албетте акылдуулар гана бул насаатты кабыл алышат. Айткын эй менин бенделерим, Роббиңерден корккула. Жакшылык кылгандар үчүн бул дүйнөдө жакшылык бар. Алланын жери кенен, албетте сабырдууларга эсеп китепсиз сооптор берилет. Айткын албетте мага өкүм кылды Роббим. Жалгыз динди халыс кылып ага ибадат кылганга өкүм кылды. Жана мага буйурду эң биринчи мусулман болгонго. Айткын мен Роббиме моюн сунбай койгондон коркомун. Роббим алдында каттуу азаптан коркомун деген. Албетте жалгыз Аллага динди халыс Алла үчүн кылып ибадат кылгыла. Эми каалаган Алладан башка каалаган буттарыңарга сыйынгыла. Албетте чыныгы зыянга учурагандар өз нафсыны жана үй бүлөсүнө чыныгы зыянга учураган адамдар ушулар кыямат күнү. Мына ушул чыныгы ачык зыянга учуроо, касара алар үчүн алардын үстүндөн ороп калган оттор бар, астынан ороп алган оттор бар, жаханнам оттору.
Mana uşu menen Allah özünün bendelerini korkutat. Ey bendelerim, menden korkula. Bu Zumar suresinin 8. ayetinden 16. ayetine şeyingi 7-8 ayeti. Zumar suresinde ötken sabahta biz Allah subhanahu wa ta'ala adam balasının jaralışını ayttılar. Allah Teala Halik, adamda jaratkan, adamda özgöçe kılıp jaratkan. Oşun üçün Kur'an-ı Kerim'de adamdın jaralışını Allah subhanahu wa ta'ala tafsilen bayan kılat. Ana aytkan biz Allah subhanahu wa ta'ala ne degen? Yahluqukum fi butuni ummahatikum halqan min ba'di halq. Enin erdin kursağında filerde bir avaldan ikinci avalda ne kıla jaratat. Fi zulumati salas. 3 karanlıkta jaratat. Oşontup barıp çok bir insan bolup dünyaya payda bolasыңар degen ayet. Demek Allah subhanahu wa ta'ala adam balasını jaratkan zat, anın kanday ekenini de bilet, ağa ne paydalı, ne ziyan ekenini bardığını toluk bilgen zat, bir gana Allah subhanahu wa ta'ala. Emi bugünkü ayette Allah subhanahu wa ta'ala oşol alsız bende, Allah jaratkan bende iki türlü bolot. Oşo iki türlü insanın ahvalını bayandavatad. Birinci insan, bu kafirlardın misalı, al kafirlar meqlat, bir gana kıyınçılık bolgonda gana Allah Allah deydi. Başlarına bir tüşük düşkönde, oğruganda, kıyınçılık gelgende, musibat bolgonda, bir öz yakınını jogotkonda, kıskası dünyalık maşakkat, kıyınçılık gelgende gana Allah Allah deydi dagın, keyin unutup kalat. Allah subhanahu wa ta'ala dünya nimetini bergenden keyin nimetka mas bolup, Allah'ını unutup, Kuday yok doy yaşap kalat. Bu en jaman insan nauşul kafirlar bolat. Aların tabiatı şunday bolat, zarınçılık bolgonda, korkkonda gana Kudaydı esteyt, kalgan uçurda Allah'ты unutat. Kattu jer titrese, sel bassa, uruş bolsa, çoğun jaman orular bolsa, korkunçlu bir ahvaldar bolsa, mına uçurda gana Allah'ını estep, kalgan uçurda taştap koygon, bu kafirlardan en jaman sıfatı bolat. Mına uçul en jaman sıfattu kafirlarda Allah subhanahu wa ta'ala bayandavatad. Bolsam anındagın, musulmandagın Allah jaratkan. Bardığı oşul ne eneni kursağından çıkkan, halqan min ba'di halq bolgan, fi zulumati salas bolgan. Biroq insan unutacak, barını unutup kalat. Allah subhanahu wa ta'ala oşunu jaratkan mahluğu emi ne olat summa inşa'allahu halqan ahar fatabarakallahu ahsanul haliqin. Çoğun bir insan bolgondan keyin, küçükə tolgondan keyin, akılga tolgondan keyin Kudaydı unutup, büt bardıq nematlardı unutup kalat. Mana oşunu Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü sabahta bayandavatad. Tercüması وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ زُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Cana eğer de adam balasına bir zur, ziyan verici nerse, kıyınçılık, maşakkat başına gelse, da'a rabbahu, Rabbisine kayırlat deydi. Rabbisine kayırılıp calvarat. Muniban ileyh, rucu, munib rucu degen manada. Emi Allah'a calvarıp Allah'a kaytat. Ya Allah, men uşul avaldan çıkargın, şundan çıkarsan men sana toba kılam, günah kılbaymın, musulman bolamun, aytkanыңдай musulman, жақсы adam bolamun dep calvarıp ila beret. Büt bardığını bergenge dayarmın deyt. Biroq ne bolat keyin? Summa iza khawwalahu ni'matan minhu. Keyin Allah Taala özünün tarafından belek kılıp nimetleri berse, nasiya ma kana yad'u ilayh. Keyin aldığını avalını, aldığını dua kılıp жүрген ahvallarının barını unutup kalat. Nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl. Aldın kılgan dualarını, ahvallarını barını unutup kalat deydi. Demek kafirlerin adatı Allah subhanahu wa ta'ala'nı bir gana kıyınçılık kelgende gana isteydi. Kıyınçılık kelgende bayağı budayçalarını, butlarını, sıyınıp atkan nesenin büt barını unutat. Toğu sıyınat, taşka sıyınat, ayga, küngö, butlarga bu sıyıngan neselerin büt barını unutattağın жалғыз Allah'a kayırlat. Çünkü alar da bilet, жалғыз kurkarucu Allah ekenini. Biroq tigillerde şirk kılat. İnsanın tabiatı, Allah üçün yaratkan insanın tabiatı, kıyınçılık kelgende Allah degenin çıkat barına. Kıyınçılık kelgende kafirdan da Kuday degenin çıkıp etedi. Al bilip bilbesinden çıkartılan nese olur. Buna uşulunu ahvalda Allah subhanahu wa ta'ala süretde vatat. Eğer de kafirlarga bir kıyınçılık gelse, alar Allah'a jalınıp dua kılışat deydi. Muniban ileyhi degen jalınıp
Kayra ya Allah uşul abaldan kutkar meni, uşundan çıgar. Emi toba kılam, musulman bolom, günah kılbayım, jakşı adam bolom dep ne kılat? Allah'a jalını beret, jalbары berişet. Summa iza khawwalahu ni'matan minhu. Keyin Allah subhanahu wa taala nimetlerini bergenden keyin havvala degen söz sen surabasaң dagı özü bergen nimetni aytılат. Düşünüңөрбү? Allah subhanahu wa taala dünyada köp nimetni surabasaң da bere berет. Biz suragan nese eseptelүү nese surayбыз. Bирок Allah subhanahu wa taala nimetni berilgen esepsiz. Аны сураган эмеспиз. Oturgandar başka бар билебиz. Köp neseni Allah subhanahu wa taala bizge suratpay эле берип атат. Düşünüңөрбү? Мына ошону хаввала деген сөз ошол өзүнүн берешендиги менен суратпастан туруп бергенде айтылат. Куранда айтып атат: "Сумма иза хаввалаху ни'матан мин." Кийин Алла Таала айтат: "Мен өзүмдүн тарафымдан аларды суратпастан берешендик сыпатым менен аларга мен нематтарды берсем, насия ма кана яд'у илейхи мин qabl." Алдыңгы кылган дуаларыны, алдыңгы ахвалыны, кыйналгандыгыны бүт баарын унутуп салат. Баарын унутуп, эчтеке болбогондой не жүрөт эми. Кудайды унутуп, кайдыгер болуп, дүйнөсүнө, жашоосуна мас болуп, не жашап калат деп атат. Мына ушуну Аллах айтып атат. Аллах Таала өзүнүн тарафынан нематтарын бергенден кийин насия ма кан яд'у илейхи мин qabl, алдыңгы кылган дуаларыны, алдыңгы кылган ружуларыны, алдыңгы баягы Аллага жалбарган ахвалдарын бүт баарын унутуп калат. Унутуп эле калбастан важа'ала лиллахи андада. Ең жаман жери ушул. Унутуп эле калбастан эмне кылат? Аллага ширк кылат. Аллага ширк кылат. Лиюдилла ан сабилих. Адамдарды дагы Алланын жолунан азгырыш үчүн, адамдарды дагы азгырыш үчүн Аллах субханаху ва таалага ширк кылат деген аят. Демек, эгерде сени Аллах субханаху ва таала бир кыйынчылыктан, оруудан, жамандыктан куткарса, ошону Аллах мени куткарды дешиң керек. Ал жерде Алланы таштап коюп, башка себептерди мени куткарды десең ширк болот. Куткарган зат Аллах, Алланы таштап коюп, анан мына нерселер мени куткарды десең, анда сен ширк кылган болосуң. Мына ушуну Аллах Куранда айтып атат: "Ва жа'ала лиллахи андада." Алла Таала куткаргандан кийин эми Алланы таштап коюп эмне кылышат? Аллага ширк кылышат дейт. Аллага ширк кылышат. Мына ушул Кудайшан, буттары, ушул нерселер куткарды дейт. Кейде адамдар айтат: "Оруп калдым эде, дары ичтим, жакшы болуп калдым" дейт. Кейде таап карсам, таап жакшы кылып койду дейт. Кейде ушул нерсе менен бирөө сактап калды дейт. Үйүм сактап калды, машинем сактап калды деген баардык түрлүү адамдар сактап калган нерселерин айтылат. Булар себеп гана. Булар сактаганга Алла Таала себеп чыкына кылган. Хакыйкый сактоочу зат Аллах субханаху ва таала. Мусаббибул асбаб хува Аллах субханаху ва таала. Ошол себептерди сага себеп кылып берип, сени ошол жерден сактаган, оруудан сактаган, оруудан чыгарган, кыйынчылыктан чыгарган бир гана Аллах субханаху ва таала. Ошон үчүн кандай башыңа түйшүк түшпөсүн, кыйынчылык, оруу, жамандык болбосун, бүт баарынан чыкканда Аллах мени чыгарды деш керек. Аллах мага шифа берди, Аллах мени чыгарды, Аллах куткарды деген сөз болуш керек. Түшүнүктүбү? Бул Аллах субханаху ва таала болгон хакыйкый адамдын мухаббаты, хакыйкый бенделиктин фарзы, милдети бул. Аллах сени куткарса, Аллах сага шифа берсе, Аллах сени туура жолго салса, Аллах сага жакшылыкты берсе, анан бүт баарыны мен кылдым, паланчы себепчи болду, мына болду деп туруп, Алланы унутуп калган, бул эң чоң күнөө болот. Эң жаман нерсе болот. Кээде аны түзмө-түз пайда берди десе, эмне болот? Ширк болот. Мына ошон үчүн Алла Таала айтып атат: "Бүт бардыгын унутуп, алдыңгы ахвалыны, кыйналгандыгыны, кедейчилигини, ооруганын, кыйналганын бүт баарын унутат дагы, эмне кылат? Ва жа'ала лиллахи андада." Эми Аллага ширк кылат дейт. Аллага ширк кылат, ушулар мени себепчи болду, ушулар мени сактады деп буттарына сыйына баштайт. Антип эле койбостон лиюдилла ан сабилих. Башкаларды дагы Алланын жолунан чыгарат. Өзү чыгып бүттү, өзү адашкан, өзү күнөөкөр. Эми жөн жүрүп турбастан башкаларды дагы азгырганга, туура эмес жолго алып келгенге себепчи болот деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек эң жаман кафир бул Алланын нематын инкар кылат, Алла бергенди инкар кылып, Алла Тааланын баягы жакшылыктарын унутат, анан Алла эчтеке кылбагандай Алланы унутуп, жана адамдарды дагы ошол өзүнүн адашкан жолуна чакырат деп атат. Бул эң жаман кафир. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Лиюзилла ан сабилих." Адамдарды өзүнүн Аллах жолунан чыгарыш үчүн ушундай ширктер менен алек болушат дейт. Кул
tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Kur'an'da Allah aytib atadi. Qul aytqin ey Muhammad, tamatta bi kufrika qalilan. Ey kafirlar, uşul küfürüңөр menен kafir amalыңар менен, жаман амалыңар менен эми бул дүйнөдө жыргап жашагыла. Бул дүйнөдө бир аз жыргагыла. Таматта деген, таматту деген сөз пайдалануу. Ушул дүйнөдө пайдаланып, жыргап жашагыла, калыйлан бир аз. Эмнеге? Иннека мин асхабин нар. Албетте сен дозоктун ээсисиң деп атат. Албетте сен дозоктун ээсисиң деп атат. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу Алла Таала жеткизип атат. Айткын кафирларга, мейли Алланы унуттуң, Алланы айтканын кылган жоксуң, каалагандай жашадың, зарыл болгондо Алла Таалага жалындың эди, Алла куткарды сени, чыгарды. Эми Аллага ширк кылып, Аллага ибадат кылбайсыңбы? Эми бул дүйнөдө өзүң каалагандай жыргап жашаган. Бирок калыйлан ал жыргоо, ал жашоо бир аз эле мөөнөт. Бир аз эле мөөнөт. Эмне үчүн? Иннека мин асхабин нар. Албетте сен эртең дозокко барасың. Дозок сени күтүп алат. Ошол жака барганыңда кийин бул кылган амалдарыңа жооп бересиң. Ошол жака барганда сен көрөсүң жазаны. Ал эми дүйнөдө Кудайды унуттуң, Алла Таала ошол заматта сага азап бербейт, бирок бул дүйнөдө бир аз жыргап калган деген сөз. Демек бул аяттан билинди, бирөө күфр кылса эле, бирөө ширк кылса эле, жаман амал кылса эле Алла Таала ошол замат баса калбайт азабы менен. Баса калбайт. Алланын кудурети Алла Таала эмне мөөнөт берет. Тамахилил кафирина тамахилхум руайда. Мөөнөт берет. Кафирлар иман келтирип калабы экен деген үмүттө. Иман келтирбесе бир аз жыргап жашайт, кийин түбөлүккө, дозокко барат да түбөлүккө күйөт. Мына ушуну Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтып атат. Кул таматта би куфрика калилан. Бул дүйнөдө бир аз жашап көргөн, жыргап жашап көргөн. Иннака мин асхабин нар. Сен албетте сен татыксыз инсансың. Сен бара турган жериң дозок. Дозокто сен түбөлүккө каласың деди. Алла барып сактасын. Демек биринчи инсан ким экен? Алланы кыйналган учурда гана эстейт тугандар. Калган убакта унутуп коет. Бул эң жаман инсан. Кээде бул кафир болот. Бул Кур'анда айткан кафирларга айтылып атат. Кээде мусулмандар ушундай болот. Кайдыгер болгон мусулман, гафлетте жүргөн мусулман не кылат? Кудайды бир гана кыйналганда эстейт. Калган учурда жыргаганда, курсагы тойгондо, ойногондо, тойлордо эстебейт. Анан башына бир түшүк түшсө, мусибат келсе, кыйынчылык келсе, анан Кудай дейт. Калганын унутуп калат. Бул дагы жакшы сыпат эмес. Бул кафирлардын сыпаты негизи. Мусулман андай болбош керек. Мусулман кандай болуш керек? Кийинки аятта Аллах субханаху ва таала мусулмандарды сыпаттап атат. Алар кандай адамдар, Алла менен болгон мамилеси кандай болот? Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала мусулмандарды өзү баяндап атат. Амман хува qanitun ana al-layl sajidan wa qa'imah yahdaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Mına uşul ayatda Allah subhanahu wa taala musulmanların sıfatlarını aytып атат. Hakiki musulmanlar, hakiki Allah'ın dostları kanday ahvalda bolot? Musulman kanday ahvalda boluş gerek? Mına uşul ayatda Allah subhanahu wa taala özü bayandap atат. Amman huwa qalil. Amman istifham yette man menen mawsula idgham bolup ketken. Amman huwa qaimun ana al-layli sajidan wa qa'iman. Jana aytkın emne Allah Taalaga tünü menen turup sajda kılgan adam, tik turgan adam, turup namazlarda ahiretten korkup Rabbisinden ümit kılgan adam menen uşul üstündeki kafir ököbü birdey bolup kalabı dep aytkın dep atkan söz. Hiç kaçan ököbü birdey bola albayt. Ar daim Allah'ın estegen menen, Allah'ın unutup alıp keyde gana Allah'ın estegen adam ököbü hiç kaçan birdey bolbayt. Birdey bolbayt. Musulman ar daim Allah'ın esteyt. Ar daim Allah dep yaşayt. Al emin kafir kıynalganda gana esteyt. Ököbü hiç kaçan birdey bola albayt. Mına uşun Allah Taala ayttat amman huwa emne qanit degen ibadat kılışı degen söz. Ana al-layl degen tün degen söz. Ana degen tündün içindeki wagtlarda aytılат. Tündün içinderi sajda balında jana tik turup ibadat kılgan adam yahdarul ahira ahiretten korkot ve yerju rahmata rabbih Rabbisinden azabın Rabbisinden rahmatın ümit kılgan adam menen tik üstünde aytılgan ököbü birdey bola alabı degen ayat. Yok birdey bola albayt. Hiç kaçan birdey bola albayt. Düşünmörбү? Demek Allah subhanahu wa taala aytып атат, musulman adamdın mildeti
Musulmançılığı Musulman kim eken? Ar daim, ar bir sekundda, ar bir minutda Allah, Allah, Allah deyip, ar daim Allah men baylanışta bolat. Baylanışta bolat. Mına uşul Allah'ın dostları, mına uşul çыныğı Musulman, mına uşul Allah'ın süyüktü insanları. Özgöçö Allah subhanahu wa ta'ala ibadatın içinde namaz bayanda atat. Anıldağın tünkü namaz. Karasaňar, amman huwa qanitun. Qanit ibadat kılmış aytat. Mutiya manasında, başı üç manasında. İbadat kılmış adamlar ana el-leyl. Tünde aytып atat. Sebebi tünkü ibadat başkaça bolat. Tünkü ibadat başkaça bolat. Negezi ibadatın aslı ordu tün. Gündüz az ele bolat. Gündüz ekile namaz okulat. Zuhur menen asır. Kalgan namazlar bari gün batkandan keyin okulat. Maghrib gün batkandan keyin, İşa gün batkandan keyin kuftan namazı. Fajr dagın gün çygylyk okulat. Jana ortada tahajjud bardygy tüngü. Sebebi gündüzgü wagtdy Allah subhanahu wa taala ibadat az koygan, sebebi gündüz bil maaş. Adam yaşasın, kıymal hareket kılsın, jegenine, içkenine, tirikçiligine birdeke iştep alsın dep Allah taala köp ibadat bergen emes. Oşunun arasında eki gana namaz bergen. Kalgan uçurda oşo işiň menen alek bolup kalasın. Al emi tündün köwrögü ibadatga çözgön jakşy nerse. Oşon üçin Allah subhanahu wa taala tün batar menen birinci magrib namazyny beret. Andan 1,5 saat 2 saatdan keyin işa namazı, andan keyin bir uktap turgandan keyin tahajjud, andan keyin fajr. Oşon üçin tündün ibadaty başkaça bolat. Oşon üçin Kur'an-ı Kerimde Allah Taala aytdy, Allah'ın dostları, Allah'ın süýükli bendeleri, alar gündüz emes, tünü dagı ibadatga beken bolat deydi. Gündüz emes, tünkü ibadatlarga da beken bolat. Allah ne kılışat? Qanitun ana el-leyl. Tündün içinde turup ibadat kılışat. Kanday awalında sajiden, sajda awalında, qaiman tik turgan awalında. Tik turgan awalında, sajda awalında. Namazın dagın iki sıfatını aytıp atat, sajda menen qiyam. Sajda da farz, qiyam da farz. Biroq namazın aslı sajda menen qiyam. Oşon üçin iki namazda uzun bola turgan rükünler sajda menen qiyam. Qiyam uzun boluş gerek. Tahajjud namazında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem köp turgandan mübarek puttary işip ketediler. İşip ketediler. Düşünüňärmi? Köp turgandan. Oşon üçin nafil namazlarda uzun okugan jakşy. Nafil namazlarda kıraatı köp kılıp uzun namaz okugan jakşy. Kaçan namaz uzun bolat? Kıraat uzun bolgandan keyin. Kıraat köp bolgandan keyin. Oşon üçin nafil namazlarda kıraat uzun boluş gerek. Çünkü uzun okuş gerek. Kur'an'da Allah aytып atat, alar ne kılsat? Qiyaman, ular tik turat dep atat. Demek tik turuş üçün, qiyam boluş üçün kıraat uzun boluş gerek. Oşon üçin Allah subhanahu wa taala uzun okugan namazlar jakşı göret Allah'ın dostları. Demek nafil namazlarda, tahajjudlarda, başkalarda uzun okugan jakşı. Ekinci uzun bola turgan rükün bu sajda. Bende Allah'a en jakyn bolgan uçurdagy sajda. Sajdada qiraat kılınbaydı. Biroq sajdada tasbih menen dua kılınat. Subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal ala deyiz. Oşol uçurda dua. Hadiste kelgen, Kur'anda kelgen büt dualarda okusa bolur sajda awalında. Sebebi sajda uçurunda dua kabul bola turgan uçur bolat. Qaminun an yustajaba lakum hadiste kelet. En dua kabul bola turgan uçur neken? Sajda awalı. Oşon üçin sajdada iki nerse bolat, ibadat, tasbih we dua. Namaz usul iki nerse menen en çyraýly namaz bolat. Kıraatı uzun bolsun, sajdası uzun bolsun. Hep tepsek de böyle enkeyipden koyup bayağı ne toğ jer çokugan ayaksan bolmay kalat namaz. Rükünün sajdanın aksını beriş gerek. Uzun sajda, uzun rükü boluş gerek. Şunun için Allah subhanahu wa taala özünün süýüktü bendelerini aytıp atkanda, Allah'ın süýüktü bendeleri uşunday adamlar, alar tik turuşat dep atat. Sajda awalında turuşat, uşun tip uzun namazlar okuýt dep atat. Oşun üçün Allah subhanahu wa ta'aladan soraş gerek. Allah Ta'ala barımızga çyraýly, toğra namaz okuganga tawfik bersin. Jana sajdalary uzun bolgon, qiraatlary uzun bolgon, qiyamdary uzun bolgon jakşı namaz okuganga Allah Ta'ala tawfik bersin. Demek Allah'ın dostları, Allah qaydyger bolboýt. Jana namaz okusa dagın namazyny ne kılat? Magzyny çygaryp, maýyny çygaryp namaz okuýt deydi. Hep de öyle barıp gelip hazır emes bul. Barıp gelip hazır Allah'ın asıga bardım, geldi farzdan kutuldu emes. Muhabbat bilen okuyduğun nerse. Muhabbat bilen okuyduğun nerse. Özgöçö nafil namazlar muhabbat bilen okuyduğun nerse. Alarda şaşpastan uzun rükü menen, uzun kıraat menen, uzun sajda menen, uzun dualar bilen okuyduğun nerse.
Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат. Ал эми Аллахтын достору, ушундай адамдар, алар түндөрү сажда абалында, тик турган абалында узун намаз окушат. Яхдарул ахира. Жана алар ахиреттен коркот. Яхдарул ахира, ахиреттен коркот деген сөз. Демек, алардын корккону Алладан коркпойт, ахиреттен коркот. Аллах субханаху ва таала коркунучтуу зат эмес, угандар. Коркуу ахиреттен болот. Ахиреттен коркуу дегени адам өзүнүн амалдан коркот. Өзүнүн күнөөсүнөн коркот. Ла яхафанна илля замбак, арабтар айтат. Ва ла яхафанна илля замбак. Сен коркпо, корксоң дагы бир гана күнөөңдөн корк дейт. Адам өзүнүн күнөөсүнөн коркуш керек. Аллах субханаху ва таала биздин ата-энебизге караганда мехрибан, ата-энебизге караганда бооркер, мээримдүү. Түшүнүктүбү? Алладан коркотуган зат эмес ал Аллах субханаху ва таала. Бирок биз ахиретке барганда амалыбыз туура эмес болуп калып, күнөөлөрүбүз көп болуп калып, ошо күнөөлөрдүн жазасын алып калбайлык деп, мына ушундан коркуш керек. Коркотуган нерсе ушул. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах таалам яхдарул ахира деп атат. Көрдүңөрбү? Алар ахиреттен коркот. Ахирет күнү келгенде күнөөлөрүм көп болуп калып, күнөөнүн жазасын алып калбайын, күнөөнүн жазасын алып калбайын деген коркуу менен Алладан коркот деп атат. Демек, адам баласы коркотуган нерсе эмне экен? Өзүнүн күнөөсү. Күнөөсү. Аллах коркунучтуу зат эмес. Коркунучтуу зат эмес. Түшүнүктүбү? Аллах сүйкүмдүү, бооркер, мээримдүү зат. Бирок коркотуган нерсе ар бир адамдын өзүнүн күнөөсү. Ахиретте кандай болот экенмин, ушу күнөөнүн жазасын алып калбайынбы деп, ошондон ар бир адам коркуп жаат болот. Ушул коркуу керек. Ушул талап кылынган коркуу. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат. Алар түнү намаз окуйт, ибадат кылат, узун окуйт. Жана ошол эле учурда ахиреттен коркот деп атат. Булар күнөө кылып анан ахиреттен коркот деген жери жок. Күнөөнү кылып алып анан ахиреттен коркот деген жери жок. Демек, алар бүт жакшылык иштерди кылат, бирок жакшылыктарына таянып калбайт, сөөнүп калбайт. Ушул жакшылыгым менен мага эми бейиш важып болуп калды дебейт. Аллахым ушул жакшылыгымды кабыл кылсын, риядан башкадан таза болсун, бир кемчилдиги чыгып калып, эртең ушунун немесини, сазайын көрүп калбайын, жамандыгын көрүп калбайын, азапка түшүп калбайын деп ахиреттен коркот дейт. Демек, Аллах субханаху ва тааланын бенделери эмне экен? Кылган амалына кубанбайт, сүйүнбөйт. Кубанбайт, сүйүнбөйт. Ага этимат да кылбайт. Түшүнүңөрбү? Алар Алла үчүн кылат, Алладан үмүт кылат, бирок күнөөдөн дагы корккон абалында деп атат. Чыныгы мусулман ушундай болот. Мына ушуну хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ал-иман байнал хауфи ва ража деген. Иман коркуу менен, үмүт менен экөөнүн ортосунда деген. Кийинки аятта Аллах уланса айтып атат: "Яхзарул ахира ва яржу рахмата рабби." Ахиреттен коркушат, жана ошол эле учурда Раббилердин рахматын дагы үмүт кылат дейт. Раббилердин рахматыны арзу кылат, үмүт кылат деген аят келип атат. Демек, не болду? Ал-иман байнал хауфи ва ража. Иман коркуу менен үмүттүн ортосунда. Коркотуган нерсе эмне экен? Күнөөбүздөн коркобуз. Амалдан коркобуз, кабыл болбойт деп. Үмүтүбүз, я Аллах, мусулман болду, иман келтирдим, сен бооркерсиң, иншалла мен эптеп септе кылган амалымды кабыл кылгын. Бенделик кылган күнөөлөрүмдү кечиргин деген үмүт. Ушу менен жашайбыз. Эч качан айтпаш керек, мен эми күнөөкөр болуп бүттүм, 100% күнөөкөрмүн, мен дозокко түшөм деп үмүт үзбеш керек. Шайтандын иши. Эч качан мен жакшы таза мусулман болдум, 100% динге амал кылдым, эми мага бейиш Алланын ыраазылыгы важып болуп калды деп айтпаш керек. Экөө тең туура эмес нерсе. Түшүнүктүбү? Сен кандай адам болсоң дагы Алладан эки нерсени үзбө. Биринчиси үмүт үзбө Алладан, экинчиси не кыл? Күнөөңдөн корк. Күнөөңдөн корк, өзүңдөн корк, амалыңдан корк. Тоогдай амалды кылдың, бирок рыя болуп калган болсо эмне болот? Бары бекер, Алла сактасын. Өмүр бою ибадат кылдың, бирок рия чыгып калды акырында. Таразыга салганда, баягы узиге салганда рия деген көрсөтүп калды. Амалда рия бар экен, алиязу билла. Алла бары сактасын. Эмне болот? Ошон үчүн амалга сөйөнгөн, таянган, амалга ишенип калган туура эмес нерсе. Түшүнүңөрбү? Балким, я Алла, мен эптеп септе амал кылдым, өзүң кабыл кылгын, кемчилдиги менен кабыл кылгын, жана мен ахиреттеги өзүмдүн күнөөмдөн коркомун деген Алладан үмүт коркуу болуш керек, жана үмүт болуш керек. Мына ушуну Аллах айтып атат. Аллахтын достору не кылат экен? Алар түнү менен туруп алып, узун саждалуу намаздарды окушат. Ошол эле учурда яхзарул ахира, ахиреттен да коркушат. Эми ахиреттен дегени ахиреттеги азаптан, амалдарынын азабыдан коркушат.
Ve yercu rahmete rabbih. Jana Rabbilerinin nesini? Ümit kılışat, rahmatını ümit kılışat. Ya Allah sen boğar kelsin, keçirimdüsün, beni keçirgin, merimini algın, bana жақсылықты bergin, dualarımı kabul kılgın, namazımı kabul kılgın dep Allah'dan surayt deydi. Ayatın ulanmasında Allah Teala kayra takip kılmaydı otat. Kul hal yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Aytqın, emne bilgen menen bilbegenler ökö barabar mı dep? Yok. La halbette istifham inkari. Çünkü la yestevi. Hiç kaçan barabar bolbaydı. Bilgen adam menen, alım menen, jahil, alım menen, nadan adam ökö hiç kaçan birdey bolbaydı. Dünögө bardygy barbaysan bir adam koyçu eştekeni bilbeydi. Mektep okugan emes, bir adam professor olup ketken ökö birdey bilsen hiç kim birdey emes deydi. Ökönün asman jerde ayırması var deydi. Bu musallam bolgon mesele. Eldin bardygy şunu aytat. Musallam mesele. Demek Allah da aytıp atat. Aytqan da emne bilgenler menen bilbegenler birdey dep aytqan. Jok, birdey emes. Birdey emes, birdey boluşu dagı mümkün emes. Demek dünyada birdey bolbosa ahiretde de birdey bolbaydı. Dünyada birdey bolgandan keyin ahiretde dagı birdey bolbaydı. Demek jahildin darajасы tömön bolot, alımnıkı jogorı bolot. Biroq bu yerде alım degen kim tugandar? Medreseni bitkön barlı alım emes. Medreseni bitkönle bar alım bolup kalbaydı. Düşünüyorlar mı? Alım degen uşul üstündeki sıfatı bar adamlar. Al kanday adam? Qanitun ana'al leyl sajiden ve qa'ima yahdharul ahira ve yercu rahmet rabbih. Ne uşul alım? Medresenini бүтүп алган диплому бар, бирок баягыдай эле жашайт, каалагандай жашайт, намаз эптеп окуп коет, ал алым эмес. Түшүнүңөрбү? Алым болуп, илимди алып окуп, Алланы жакшы таанып, Алланын досу болуп, түнү ибадат кылып, Алладан коркуп, үмүт менен жашаган инсан мына ушул алым. Мына ушул адамдар менен тиги окшогон адамдар, жахылдар бирдей эмес деген сөз. Жөн эле медресенин мүсөлө бардыгы алым болуп кетпейт тугандар. Çünkü adamın alım boluşu az kimin özünün ihtiyarındagı nesi. Adam özü meynet kılıp, emgek kılıp, anan Allah'ın dostu çınığı alım bolat. Anan oşol hadiste aytılgan fazaili ilimde aytılgan faziletler bardığı uşul alımlar aytılgan. Jöneli iki sözü koşup okuganda, Arapçanı okuganı barın alım deyilbeydi. Çınığı Allah'ın dostu bolup, dinge amal kılgan adam uşular alımlar. Uşular menen bilgenler, bilbegenler barabar emes degen ayet. Düşünüyorlar mı? Kur'an'da Allah aytып atat. Kul hal yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. La yestevi. Bilgenler menen bilbegenler birdey emes. Emne üçün? İnnemâ yetezekkeru ulul albâb. Elbette Allah'ın nasihatını bir gana akıldılar gana kabul kılat deydi. Akıldı adamlar gana, ilimli adamlar gana Allah'ın nesini, nasihatını, Allah'ın bergen vaazını, nasihatını kabul kılat deydi. Demek karangı adam, jahil adam Allah'ın nesini tanımaydı, dinini tanımaydı, Allah'ını tanımaydı. Hiç ekeni düşünbeydi. Ağa aytasın bir yağdan uğat, bir yağdan çıkıp kete veredi. Ademi Allah'ını tanıgan adam, ilimi bar adam, ilim arqılı Allah'ın yetişken bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala'nın her bir sözü imaga dar болады. Her bir sözü ağa nasihat болады. Buna üçün Allah aytып atat: "İnnemâ yetezekkeru ulul albâb." Sebebi akıldılar gana, akıllı insanlar gana Allah'ın nasihatlarını kabul kılat. Akıllı insanlar gana Allah'ın nasihatlarını bilet degen, yani düşünet degen ayet. Düşünüyorlar. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bizge bergen ilim, bu negizgi maksat Allah'ını tanıp, Allah'ın bergen hükümlerine baş eğip, inanıp yaşao. Uşul alım. Allah'ını tanıp ele koyup, baş eğibesen, kalağında yaşasan alım emesin doğanlar. Anı menen jahilin ortasında hiçbir ayırma yok. Buldagı jahil, tigi de jahil. Ayırma bir gana Allah'ını tanıp, Allah'a aşık bolup, Allah'ını suyup, Allah'ın hükümlerini suyup atkarganda turadi. Uşularga özgöçe makam berilet. Bundan sonra Allah aytып atat: "Hal yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun innemâ yetezekkeru ulul albâb." Allah subhanahu wa ta'ala barımızı özünün süyüktü bendelerini kılsın, ilimge amal kılatıgan çınığı alımlardan kılsın. Ayatın keyingi ayatında 9. ayatta Allah Teala aytып: "Kul ya ibadiyellezine amanu ittaqu rabbakum lillezine ahsanu fi hadihi dunya hasana ve arzullahi vasi'a innema yuvaffas sabiruna ecrahum bigayri hisab." Aytqın: "Ey menin bendelerim, ey iman keltirgen bendelerim, ittaqu rabbakum, Rabbingerden korkula. Lillezine ahsanu fi hadihi dunya,
Bul dünyada жақсы амал кылгандарга хасана, жақсылыктар бар. Ва арзуллахи васи'a. Allah'ın jeri kenen. İnnemâ yuvaffas-sabirûne ecrahum bighayri hisab. Elbette sabırlılarga sıylıklar esep kitepsiz verilet degen ayat. Bu ayatta Allah Subhanahu wa Taala aldığın ayatta ne dediler? Özünün süktü pendelerini ayttılar. Allah ibadatqa beken bolot, ar daim Allah'a baylanışta bolot dediler. Emi ibadattın tu çokusu bolgan mesele bu takvalık. Mına üçün Allah Subhanahu wa Taala keyingi ayatta bayanlap atat. İbadattın tu çokusu neken? Takvalık. Takvalık. Takva bolsan kişinekey amal yetişti. Takva bolsan kişinekey amal yetişti deganda. Takva degen günöden korkup Allah'a başı. Oldu. Günöde kılıveresin, ibadat da kılıveresin, sen muttaki emesin. Adamlar öyle de günöde olup namazda okutam, orozda kalma otam, zikirde kılıvatam, hacda var kılıvatam, Kur'an'da okutam, sabahta verip otam, davatta kılıvatam. Oldu men muttakimin de öyle de yok. Sen abidsin. Ana abid de aytılat. İbadat kılıvçu. Muttaki kaçan? Oşol ibadat menen koşo ne kılat? Günöden de gözün saktaydı. Tilin saktaydı, gıybattan, jamanlıktan, uşaktan, gözün saktaydı, zinadan, kulağını saktaydı, muzikadan, başka başlardan, kolunu, butunu, büt bardık azasını javarih saktaydı. İbadatta bolat, günölerden özün de tiyat. Mına uşul muttaki bolat durganlar. Köpçülük adamlar oylaydı, din degende ibadat da öyle. Ana ibadat kılan adamdı, bu muttaki adam, takvadar adam dep düşünüyor adam da emez. Şunu var bu, al abid boluşu mümkün, kayra aytabız, al abid. Abidler köp bolgan, abid, zahid boluşu mümkün. Biroq muttaki boluşu üçün günöden ne kılışlık? Alыс boluşluk, günöden taştaşlık şart. İçinde günöde kete verse, ibadat menen koşuyor. Sen muttaki emezsin, sen hayriyle fasıksın. Wa huwa fasık. Leysi bi muttaki. Şunu var bu, fasık, facir degen uknansın, o fasık. Muttaki boluş üçün hayra aytabız, günöden sak boluşluk şart. Mına uşun üçün Allah Subhanahu wa Taala ayttat. Aytqın ya ibadiyellezine amanu. Aytqın ey iman keltirgen meni musulman pendelerim. Ey musulmandar, ittaqu rabbakum. Gördüңөрбү? Rabbingерден korkula dep atat. Demek жақсы insanlar aytıp kelip Allah Taala aytıp atat. Eng ahırkı makam neken? Muttakilerden makamı. Hudel lil muttaqin. Kur'an-ı Kerim'de Allah aytat. Bilesiňermi? Zalikel kitab depdi la rayba fih. Hudel lil muttaqin. Al kitap muttaki Allah'dan korkkanlar üçün hidayet degen ayet var. Oşun üçün bir gana ibadat geçişti emes soğanlar Allah'ın dostu bolam desen, Allah'ın süyüttüğü bolam desen, je Allah'ın çınığı alım bendesi bolam desen, anda sen ne kıl günöden dağın özüңdü tый. Allah Taala barıza tawfik bersin. Allah Taala barızı günöden saktasın. Günöden dağ özüň tıyışlyk şart. Oşun üçün ayttat, ey menin bendelerim, Rabbiňerden korkula, takva ihtiyar kıgıla. Lillezine ahsanu fi hadihi dunya hasana. Bul dünyada жақсылык kılganlarga жақсылык бар деп atat. Bul dünyada жақсылык kıldın жақсы amal kıldın, ibadat kıldın, жақсы insan boldun, ahlagın görsötdün, sabırlı boldun. Allah Subhanahu wa Taala aların жақсылыгını bul dünyada beret. Hasana degeni bul dünyada. Bul dünyada beret. Ahirette de beret, bul dünyada da beret. Demek жақсы adamlar Allah Subhanahu wa Taala'nın tüz bergen mizanmen yaşayan adamlarga Allah Taala'nın bul dünyada dagın жақсылык beret. Жақсылык тугандар байлык болушу шарт эмес. Бийлик болушу шарт эмес. Жақсылыктын аябай түрү көп. Дүнүйө хасана деген сөз мутлак айтып атат. Бул дүнүйөдө Алла Таала ар түрлүү жақсылыкты берет. Мисалы бейпилчилик, жүрөктөгү рахат, тынчтык, туманина бул эң чоң жақсылык. Кеде не болот? Bir adam Allah'ın süyüttü bendesi bolot. Bulup kolu juka, kedey, masabı dele jok, kadırı dele jok, başkası dele jok. Biroq Allah Subhanahu wa Taala al adamın yüreğine ne kılgan bolot? Beypilçilik, tınçlık, rahat tap koygan bolot. Sükun tap koygan bolot. Al sükun, jirgalçılık başka da jok. Başka bir adamды görösün, çoğun bir bay, çoğun bir masapta işlegen adam, başka bir adamlar, ataklı adamlar. Biroq aların içinde tınçlık jok. Kıjalatçılık, oylor, fikirler, ar türlü neseler Allah Taala ne kılgan? Gam, fikir menen, kaygı menen sap kaygı sap koygan. Kaygılar men jaşayt. Sırtından görgöndө жылтырайт, жакшы көрүнөt, biroq жакындаган сайын качкын келет. Качкын келет. Анын акыбарын көрсөң качкын келет. Себеби бул жакшылык анда жок.
Анда жок. Аллахтын сүйгүлөрү пенделерге Алла Таала хасана бул дүйнөдө жакшылыктар берет. Жакшылык кайра айтабыз, бир гана байлык, бийлик болуш шарт эмес туугандар. Жакшылыктын түрү көп. Ден соолук жакшылык, бала чакка жакшылык, тынч жашап атканың жакшылык, оорубай калганың жакшылык, узун өмүр болгон жакшылык, бүт бар жакшылык. Ошолор ичинде рахат, жүрөктүн рахаты, тынчтыгы, бул дагы өтө чоң рахат, неамат. Акыйкатта дүйнөдөгү эң чоң нематтардын бириси туугандар, бул не болот? Бул жүрөктүн тынчтыгы. Элдер ушул бардык байлык топтоп, ушул менен рахаттанып жашайсам деп ойлойт да. Ушул чоң сарайлар, чоң кымбат байлуу нерселер, кымбат нерселер бүт бардыгы менен рахаттанып жатып уктасам деген максатта алат. Бирок алар бир гана себеп. Бирок рахат деген нерсе ал жок алда. Рахат Алланын тараптан келет. Кээде бир адам кедей болот, жумушчу болот, көчөдө жатып уктай берет. Талага барды, макасын чаап атат, уйкусу келди уктайт, хар деп. 2 саат уктап турса, уйкусу канган. Нанды алып алып туруп, сууга салып алып жеп алат. Кафелерде, кымбат кафелер жегенде караганда жакшыраак жейт. Даамын сезет. Маза кылып жейт. Мына ошо рахат. Түшүнүңөрбү? Рахат дегенде бир гана бир байлыкты, бийликти, бир материалдык менен түшүнбөш керек нерсени. Бул Аллах субхана ва тааланын берген неаматы. Ошон үчүн неамат ар түрлүү болот. Куранда Аллах айтып атат: "Лиллазина ахсану фи хадиhi dunya hasana." Көрдүңөрбү? Жакшы иш кылгандарга бул дүйнөдө Алла Таалам жакшылыгын берет. Алардын кылган жакшылыгын таштап койбойт. Алла Таалам берет. Ал эми ахиретте болсо захиран ва батинан берет. Захиран да берет, неаматты батинан да берет, эсеп китепсиз берет, анын чеги жок. Бирок дүйнөдө да Алла таштап койбойт. Инсан не болот? Ошол абалга ыраазы болот. Ошондой адамдарга барып, сен неме бол? Сага мына байлыкты берейин, мына мансапты берейин десе албайт. Керегин жок, башым ортуп эмне кылам дейт. Дүйнөдө бар, чоң авлиялар бар, мансапты таштап, падышалыкты таштап, кулдукту, жөнөкөйлүктү ыктыяр кылган инсандар бар. Ошондо адамдар бар дүйнөдө тарыхта, бүт барынын кечкен дагы мансаптан, байлыктан, падышалыкты, жөнөкөйлүктү тандаган. Себеби билет эле, жөнөкөйлүктөгү бар рахат, лаззат ал жерде жок. Ал хан сарайда жок, ал чоң нерселерде жок. Ошон үчүн туугандар, кайра айтам, аюха талаба, неамат дегенде, жакшылык дегенде бир гана байлык, бийликти гана түшүнбөш керек. Бул Алланын байлыгы, берген неаматты толтура чексиз. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат, жакшы амал кылгандарга бул дүйнөдө жакшылыктар берилет. Ва арзуллахи васи'a. Аятында Аллах айтып атат, Алланын жери кенен деп атат. Яни, эгерде сен бир жерде жашасаң, ал жерде сага жакшылык кылышлык, ибадат кылыш мүмкүн болбосо, ал жерде жүрө бербе. Жүрө бербе. Арзуллахи васи'a. Алланын жери кенен, башка жака көчүп бардагын, ошол жакта ибадатыңды кылып, Аллага сыйынып, мусулман болуп жаша деген аят. Эгерде сен жашаган жерлерде динге кысым болуп жашаганга мүмкүн болбосо, Кур'ан-ы Каримде Алла Таала арзуллахи васи'a деген аят түшүргөн. Ушул аят түшкөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды хижрат кылдырган. Биринчи хижра Хабашага болгон. Хабашага, Эфиопияга биринчи мусулмандар хижрат кылган. Хижратул ула, сумма сания. Биринчиде болгон, экинчиде дагы Эфиопияга барган, кайра Хабашага. Үчүнчүсүдө анан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага хижрат кылган. Сахабалар дагы, өзү дагы. Себеби Меккеде жашаш кыйын болуп калды, мусулмандар кенен өзүнүн ибадатын кыла албай калды. Аларга кысым көбөйгөндөн кийин Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямга Аллах аят түшүрдү. Ва арзуллахи васи'a. Жердин бети кенен, жер бүт алда Алланыкы. Кичинекей жерде болсо, ал жерде кыйынчылык болбосо, баары кеткиле дагы кенен жерге барып сыйынгыла деп Алла Таала өкүм түшүргөн. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылган? Анан Меккеден Мадинага хижрат кылган. Ушул аят түшкөндөн кийин Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб. Аят уландысында албетте сабыр кылуучуларга эсеп китепсиз ажыр сооптар берилет деген аят. Хижраттан кийин Аллах субхана ва таала сабырды зикр кылып атат. Себеби хижрат бул машаккат амал. Машаккат амал. Жашаган жериңди таштап, үй бүлөңдү, жериңди таштап, башка мамлекетке, башка жерге көчүп барышлык оңой нерсе эмес. Оңой нерсе эмес. Ал жерге барып көнүп кетишлик, ал жерге барып кайра жашоодо уланып кетишлик оңой нерсе эмес. Бирок ушулардын бардыгына машаккатка сабыр кылып, ошол жака барган болсо, иншалла Аллах субхана ва таала эмне кылат? Эсеп китепсиз соону берет.
Мына ушуну Аллахым айтып атат: "Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб." Албетте сабыр кылуучуларга эсеп китепсиз Аллахым не кылат дейт? Соопту берет дейт. Түшүнүңөрбү? Демек, ибадаттардын ичинде эң чоң ибадат, эсеп китепсиз сооп бериле турган ибадат бул сабыр. Намазга дагы өлчөмү бар, зекетке дагы, хажыга дагы, орозого дагы, зикирге дагы, Куранга дагы бүт бардыгы өлчөмү бар. Бирок сабыр ушундай ибадат, Алла Таала мага өлчөм койгон эмес. Өлчөп койгон эмес. Мыгдары жок анын. Түшүнүңөрбү? Мисалы, хадисте келет, бир жакшылык кылсаң 10дон 700 эсеге чейин эсе кылып көбөйтүп бере берет. Ихласыңа жараша Алла бере берет. Бирок сабырга келгенде мындай мизам жок. Мындай канун жок. Аллах субханаху таала эсеп китепсиз ал да бере берет. Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабыр деген не деген туганда? Сабыр хабсун нафс ала ма такрах. Лугатта манасы жаман көргөн нерседен өзүн тыюу деген сөз. Кийин сабырдын 3 түрү болот. Сабыр ала таат, сабыр алил маъсия, сабыр алал масаиб. Сабыр ала таат дегени ибадатта сабыр кылуу. Ибадатта сабыр кылуу дегени эрте менен күн суукта үйүңнөн туруп, ысык жерден чыгып, муздак сууга тараталып, суукта мешитке барышлык кыйын нерсе. Нафска жакпайт. Нафска жакпаса дагы сабыр кылып мешитке барып атасың. Мешитке барып атасың, туруп намазга барып атасың. Бул ас-сабр ала таат. Орозодо ысыкта орозо кармадың, чаңкадың, суу ичкиң келди, курсагың ачты, бирдеке жеген келди, бирок сабыр кылдың. Бул сабыр ала таат. Түшүнүңөрбү? Ибадатка сабыр кылуу деген ушул. Хажыга бардың, машаккат, күн ысык, эл көп, бар жок пробка, кыйынчылык, эптеп хаж кылып келип атасың. Бул сабыр ала таат. Ошондой эле сабыр анил маъсия. Экинчиси күнөөдөн өзүнү тыюу. Күнөөгө таказа болуп атат, күнөөнү кылганга талап болуп атат, сабыр кылып атасың. Көзүң айтат, кара деп атат, сабыр кылып караган жоксуң. Колуң айтат, уру бер деп атат, тилиң сүйлө бер, акарат кыл, сөгүп сал, тилдеп сал деп атат, сабыр кылып атасың. Бутуң айтып атат, тээп сал деп атат, сабыр кылып атасың. Бул сабыр анил маъсия. Күнөөдөн өзүңдү тыйып атасың. Бул да сабыр. Үчүнчүсү сабыр анил масаиб. Мусибат түшкөндө, башыңа бир түшүк, мусибат түшкөндө сабыр кылуу. Кыйынчылыкка капталып калдың, жакыныңды жоготтуң, ачкачылык болду, башка болду, уруш болду, бирдеке болду, мисалы, Алла сактасын. Бул да сабыр. Сабырдын үчөөнү тең, иншалла, Алла Таала иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб. Баарына эсеп китепсиз сооп берет. Сабыр ушундай нерсе, сабырдуу болгон эң жакшы нерсе, мусулмандын эң чоң макамы, эң чоң ахлагы сабыр. Ошондуктан болбосо эле сабырсыз болбосоң, сабырдуу болгон жакшы нерсе, сабырдууларга Алла Таала эсеп китепсиз сооп берем дейт. Кийинки аяттын уландысында Аллахым айтып атат: "Кул инни умирту ан а'будаллаха мухлисан лахуддин." Айткын, албетте Раббим мага буйурду Аллага сыйынганга, ибадат кылганга, мухлисан лахуддин, динди халыс кылып. Динди халыс Алла үчүн кылып ибадат кылганга буйурду деп атат. Бул аяттар тадрижен кетип атат. Башында биз айттык, жакшы амалдарды айтты Алла Таалам, жакшы инсандарды. Андан кийин эң чоң макам некен? Таква деди, таквалы макамды айтты, сабыр макамын айтты. Андан кийин айтып атат, булардын бардыгы ихлас менен болсо гана кабыл болот. Ихлас болбосо кабыл болбойт. Үчүнчү орун, эң чоң макам бул эмне? Ихлас макамы. Мына ушуну айтып атат: "Кул инни умирту ан а'будаллах мухлисан лахуддин." Көрдүңөрбү? Айткын, Аллах мага өкүм кылды, жалгыз Аллага халыс кылып динди, халыс Аллага ибадат кылганга Алла Таала мага буйруду деген аят. Демек, таквалуу болдуң, эл үчүн таква болуп атасың да, элди көзүнчө таквалуу болуп атасың, муттакый болуп көрүнүп атасың. Акыйкатта такваң жок. Эч бир пайда жок анын. Элдин көзүнчө сабырдуу болуп атасың, элдин көзүнчө абид болуп атасың. Акыйкат жок болсо, рия болсо, анда баары бекер. Ошон үчүн булардын үстүндө турган эң чоң макам некен? Ихлас. Мына ошон үчүн имам Рази рахматуллахи алейхидин бир сөзү бар. Жакшы хаким сөзү бар, хикмат данышман сөзү бар. Ан-насу куллухум халка илля ал-алимун. Вал-алимуна куллухум халка илля ал-алимун. Вал-алимуна куллухум халка илля al-мухлисун. Вал-мухлисуна ала хатарин азим деген. Вал-мухлисун ала хатарин азим деген сөзү бар.
Адамдардың бардығы зиянда, жоғотууда деген. Иллал алимун, алымдар ғана. Алымдардың да бардығы жоғотууда деген. Bir ғана илимге амал қылғандар деген. Илимге амал қылғандардан бардығы жоғотууда, bir ғана ким? Мухлистер деген. Ихлас менен қылғандар амал. Бирок ихлас менен кылгандардагы ала хатарин азим, чоң бир коркунучта деген сөзү бар. Коркунучта деген сөз бар. Ошон үчүн бул чоң макам туганда. Ибадат кылдым деп эле какайбастан, кекейбестен, я Алла, ихлас менен кылдым, сага гана кылдым деген дагы ихлас дагы керек. Ансыз ибадат болбойт. Мына ошон үчүн Алла субханаху ва таала кийинки аятта пайгамбарыбызды айттыртып, Алла таала түшүндүрүп атат бизге. Кул айткын, инни умирту ан а'будаллах мухлисан лахуддин. Айткын, мен Аллага ихлас менен динди ибадат кылганга буйрулдум. Алла мени ушуга буйрду деп айткын деп Аллахым айтырып атат. Ва умирту ли ан акуна аввалал муслимин. Жана айтып атат, айткын, Алла мага буйрук берди, медеп ан акуна аввалал муслимин. Биринчи мусулман бол деп айтты. Ушундукту айткын деген. Демек, биринчи мусулман Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарлар биринчи мусулман болот. Биринчи өзүнүн пайгамбарлыгына ишенет алар, Аллага ишенет, пайгамбарлыкка күбө берет. Андан кийин адамдар ишенет. Эч барат, түшүнүңөрбү? Эч барат. Биринчи пайгамбарга ким? Биринчи мусулман ким? Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Умирту ли ан акуна аввалал муслимин. Көрдүңөрбү? Биринчи мусулман менмин деп айткын деп Алла таала өкүм кылып атат. Демек пайгамбар дагы өзүнүн пайгамбар экенине ишенет. Күбөлүк өтөт. Ошон үчүн азандагы ашхаду анна Мухаммад расулулла дегенде расулулла ана деген. Яна мен өзүмө күбөлүк өтөм, мен Алланын акыркы элчисимин деп өзүнө күбөлүк берген. Түшүнүңөрбү? Демек не болду? Куранда Аллахым айтып атат, айткын мен биринчи мусулманмын деп. Демек биринчи пайгамбар өзү мусулман. Андан кийин пайгамбар ичигендер акырын келет. Хадиша энебиз келди, Абу Бакр Сыдык келди, Хазрат Билал келди, Хазрат Али келди, ушинтип жамаат көбөйдү. Демек адам баласы ушундай айтканда Алла таала эмне кылды деп үйрөтүп атат. Аввалул муслимин бир манасы ушул. Экинчиси аввалул муслимин деген а'лал муслимин деген манасы да бар. А'лал муслимин. Умирту ли акуна аввалул муслимин, а'лал муслимин. Мен Алла өкүм кылды, ошол мусулмандар ичиндеги эң аала, Аллага эң көп ибадат кылган, Алланын жакын бендеси менмин деп айткын деген манасы бар. Эң даражасы бийиктүү, Аллага эң көп ибадат кылган менмин деп дагы айткан деген манасы бар аввалул муслимин деген. Акыйкатта бул деле шек жок. Пайгамбар биринчи мусулман, ошондой эле адам затындагы эң Алланы сүйүктүү бендеси, Аллага көп ибадат кылгандагы даражалуу зат ким? Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн а'ла муслимин, эне а'ла даражадагы мусулманмын деген маанында айтса дагы бул дагы туура. Кул инни ахафу ин асайту рабби азаба яумин азим. Айткын, эгерде мен Раббиме баш ийбей күнөө кылып койсом, коркомун кыямат күндөгү катуу күндөн, азим, улуу күндөн, коркунучтуу күндөн коркомун деп айткын деди. Демек мен пайгамбармын, мен биринчи мусулманмын, мен жакшы кылдым деп эле кубанып жүрө бербестен, сүйүнүп жүрө бербестен, мынтип да айткын деп экинчисин эскерип атат. Көрдүңөрбү? Мынтип да айткын, инни ахафу ин асайту рабби азаба яумин азим. Я Аллах, көрүп атасыңарбы? Айткын, эй Аллахым, мен сага күнөө кылып коюп, сага баш ийбей коюп, ахиреттеги чоң азаптан коркомун деп айткын дейт. Демек, күнөө кылсаң корккун деген сөз. Күнөө кылсаң Алла боорукер, кечиримдүү, кечирет, гаффар деп жүрө бербестен, Алладан корк. Алланын инна батша раббика лашадид. Каттуу Алланын азабы. Алланын азабы калып калбайын деп корккун деп Алла таалам пайгамбар аркылуу бизге эскертип берип атат. Демек, күнөөгө гана сөөнүп таянбастан, ишенип калбастан, немеге ибадатка, күнөөдөн да коркуш керек. Баш ийгенде, баш ийбей койгондон, исяндан коркуш керек. Исян жаман нерсе. Исян деген чоң күнөө. Аллага баш ийбегенде исян деп айтылат. Ин асайту рабби азаба яумин азим. Азим, улуу болгон күнү Раббимдин азабынан коркомун деп айткан. Демек күнөөдөн коркуш керек. Күнөө кылып алып, ырдаган, аны реклама кылган, аны мактанган, айткан жакшы нерсе эмес. Күнөө кылгандан жашырыш керек. Тооба кылыш керек. Кайра кылбаганга аракет кылыш керек. Ал мактана турган, айта турган нерсе эмес. Алланын азабынан коркуш керек. Ошо кичинекей күнөөң үчүн кыяматта чоң жазага душар болуп калыштын эчтеке эмес. Кулиллаха а'буду мухлисан лахуддини. Аят кайра келди. Айткын, албетте мен калыс динди калыс Алла үчүн кылып ибадат кыламын деп айткан деди. Бул кайра иттакит.
Takit üçün Allah map kelip atat. Demek ihlasqa kayra takit ne kıldı? İşlendirip atat. Kayra aytıp atat. Allah üçün ibadat kılam dep kayra aytqın. İbadat bardığı Allah üçün dep aytqın dep atat. Demek kılgan ibadatlarımızı bardığını kalız Allah üçün kılaylık. Ondan keyingi ayatta, ahirgi ayatta Allah Teala kafirlerin ahvalını bayandap atat. Fa'budu ma şi'tum min dunihi. Em kafirlere hayırlı atat. Allah'dan başka kalagan butunlarga, kalagan kudayların arga ibadat kılay vergile, sıyına vergile. Sebebi innal khasirin ellezine khasiru anfusahum ve ahlihim yevmel kıyamah. Gördüңөр mü? Çınığı kusturan, ziyanga uçuragan, bankrot bolan adamlar kim? Kıyamet günü. Kıyamet günü özü dağın, übülösün dağın, büt bardığını ziyanga alıp kelgen adam, uşul ne ökünüş, uşul hasara, uşul en çoğun ziyan dedi. Bu dünyada biraz ziyan bolsaң, bankrot bolsaң eşlik emes. Ötüp ketet, ahiretke ketip kalasın. Biroq ahiret negizgi maksat. Ahiretke barganda özüň da küýgüzüp atasın, übülöňdü dağın, bala çakaňdy dağın, bardığın jogatyp kalyşlyk Allah saklasın. En çoğun ökünüç, en çoğun hasara, en çoğun ziyan uşul. Mına uşun Allah'ım aytıp atat. Aytqın, "Kul innal khasirin ellezine khasiru anfusahum ve ahlihim yevmel kıyamah." Gördüңөр mü? Aytqın albatta ziyanga uçurawçular, alar özlerinde jana übülösünü ziyanga uçuragan adamlar, uçuratkan adamlar, mına uşular en çoğun ziyanga uçuraganlar, çınığı bankrotlar uşular dep aytdı. Demek bul dünyadagi bankrot, ziyan tartуу wagtylуу gana turgandar. Ahiretteki tübölük. Allah uşundan saklasın. Allah Teala bu dünyada baktırılık kılsın, ahirette de baktırılık kılsın. Ahirette dağın übülöň menen, bala çakaň menen, bardyk jamaatın menen, tuğandarı menen, dostlar menen boluşluk bul dağın nimet. Bul dağın nimet. Oşun üçün Allah Teala aytlar, çınığı baktsız adamlar alar özlerini jana übülelerini kıyamet günü ne bankrot kılan adamlar dep atat. Ala zalika huvel khusranul mubin. Yaşlap okula, köngül burgula, mına uşul çınığı baktısızlık, çınığı bankrot, çınığı ziyan uşul dedi. Kıyamatdağı ziyan uçurap kalışlık, çınığı bankrot uşul dedi. Lahum min fawqihim zulal minen nar ve min tahtihim zulal. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattakun. Yemi Allah'ın ziyanını aytdı. Ahvalı kanday bolot? Kanday ahvalda bolot? Keyin ayatda Allah aytıp atat. Lahum min fawqihim zulalun minen nar. Allah'ın üstünen ne bolat deydi? Köleke kıp turat ot. Ve min tahtihim zulal. Allah'ın astından köleke kıp turat ot. Bu degen söz köleke degen ora bolat degen manda. Allah'da ot üstünen astından büt tarafıdan ora bolat. Bu dünyanın otu astından gana jagalat. Peşkege ot jaksaň astından jagarsın, üstündeki sıyt. Jahannam otu anda emes. Dört tarafından gelip jagılıp, dört tarafından güzü bilen. Dört tarafından güzü bilen. Allah saklasın. Bundan üçün Allah Teala azapты bayandap atat. Lahum min fawqihim zulalun minen nar. Düşünüňärmi? Alar ne bolat? Aların üstünden dagı köleke kıp turgan ot bolat dep atat. Köleke emes al ot. Ot köleke kıp turat. Wa min tahtihim zulal. Aların astından dagı otlar ne jayılıp turat. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Allah uşunday azap menen bendesini korkutat dep atat. Silerdi korkutup atkan nerse uşul azap degen söz. Uşunday azap menen Allah Taala bendesini korkutat. Korkun Kudaydan kork. Erten gelgendegi azap al jönökö emes. Al sen tör tarafından, üstüňden, astyňdan, oň tarafından, sol tarafından, büt tarafından ne orop kalgan jahannam otu bolat dep atat. Ya ibadi fattakun. Ey menin bendelerim, menden korkula. Menden korkula, yani günöňlerden korkula, günö kılbagla, günöň jazasy jaman bolat degen ayat. Demek alar ökünüp kalat, ziyanga uçurayt dedi. An ökünüşnün sebebini de aytdı Allah Taala. Allah'a baş igen jok, küfürlük kıldı, inkar kıldı, Allah'ın tanıgan jok, je masiyat kıldı. Ahirinde Allah Subhanahu wa aytdı. Alar ökünüp kalat, andan sıtkara alarga ötü katlı jaza berilet, al jahannam otu, alardan üstünden astından orop kalat deydi. Ey ibad, menin bendelerim, emi menden korkula degen ayat menen bugün sabahımız ayağına çıkıp atat. Allah'dan korkup yaşagan Allah Teala tawfik bersin. Barımızı imanımızı bekem kılsın, takvalık nasip kılsın, ihlas nasip kılsın. Özünü süyüktü bendelerini Allah Teala katarına koysun. Subhanakallahumma bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente.